Apa ke? Wah. Mak. Oh, anu mak, wong mak. Celacap cilik mak. Iya rezeki. Kang luru iwak lembut dong, tentu oli iwak lembut mak. Yuk. Oli. Pada oli bae ke mak lah, dikit ke. Ngicipi pen oli dikit ke. Ada. Sok nyangkol maning. Endi wae. Wow, ayo aku. Ayo. Diundang bokane. Diundang bokane. Wah, pada dolanan bae lo. Iwak apa lo? Kayak semene. Ya? Iya sih. Iwak apa ke? Wah. Mak. Oh, anu mak, wong mak. Celacap cilik mak. Iya rezeki. Untung kita kuwes. Jane kita pengen manjar ya kiyen ya. Nggo dikit jondlane santer sono. Kang luru iwak lembut dong, tentu oli iwak lembut mak. Yuk. Oli. Wah.
Dudu ae, Mak. Dudu. Nyatok liku dudu. Boleh narik ini, boleh ngelawan, masih ngelawan terus. Kerong ini. Tuh, paling japuan ke? Wong paling japuan nih, Pak kanan. P. Wah, palingan nantep teman, Mak. Kok 9 itu sih. Mana alot konon. Cuma ajar, Mak. Mama sanggono posisi enak. Oh, kacur gua hunter. Ngiling. Bisa. Wes. Wes buang, Mak, ngene, Mak. Wes. Aman ya. Aman nih. Jul. Wih, Melayu, Mak. Oh, Belama, Mak. Lumayan, wis. Wih, mantap, Mak. Yes. Wah, wis cakep serangannya, Mak. Narik 5. Masih Mak. Mak. Ngintil ya. Maning, Mak.
Oh kan, P maning kan, Mak. Sip. Kayak mau mana beli mie cangkong. Iya. Are boko wis ning lumpur rupane alo temen, Mak. Tapi ditarik kok, ih. Anu kono ngintil. Oh, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Wis, Mak. Wah, bulus. Anu yo. Anu yo, Mak, gede temen yo. Lah. Masih keduman pelong. Pelong lembut. Duh. Peo anu je, masih acang-acang e. Iku acang-acang e. Oh. Oh, mangan, Mak. Bismillah. Wah. Wah. Lumayan. Wah. Ada nyangkol ning kene. Ngumpet-ngumpet. Wah, ngumpet ning kampar. Cocote, Mak. Iya. Ah. Ai, buat kerapu ke apa tuh terongnya. Ini baru sih. Lama gesang. Wah, kurang syukuran baik semono dipayoli nu ya, Mak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wis. Ya iyalah. Balik weh. Ya.
Oke, ini kita mak. Ada. Iya. Betul. Selamat. Siguro na tayo. Siguro na beta. Enggak nama. Itu. Ada. Kasil tuh. Masa sih? Pokoknya kamu muter sih oleh apa? Tolong micil. Kita sabar ke. Acang-acang sedelat nongol lagi. Kalau mau tahu sih judul hilang mana? Loh. Wes di PO li sih nggak? Iya, PO ini nggak cukup le. Bisiki mancing anu gini. Kayak nggak kali ini ngumah wes. Gawai itu terolangan.